Ladies and gentlemen, it's a good morning for all. Hello Rwanda, ni Joshua TV Rwanda ngo ikaze kabisa wamaze gukanda kuri subscribe cyangwa sabone, ariko ibintu byakaze yashyushye ni inkera y'abahizi, aho ikipe ya APR FC yateguye igikombe bakita inkera y'abahizi, bamenyemo akayabo k'amamiliyoni n'amamiliyoni, umubwira ati bamenyemo ifungo ubyumva uko nguko, bamwita Lage yaraye yandagaje ikipe yahozemo, ababwira ati nubwo mwanyirukanye kabisa reka mbandagaze, yabakubise baho nziza cyane. Uno mukino wari umukino wa kabiri, aho ekipe ya APR FC yari imaze iminsi ihura, yari yahuye na AS do Kigali, abaza gutsindana penaliti enye eshatu kuri enye, dore ko uno musore bita Ruhamyangiko Iva ariwe wari wabanje mu kibuga, ariko biza kurangira bamuteye igitego cya mbere, dore ko umutoza wa APR FC yari yabanjemo ekipe ya kabiri, ariko biza kurangira iyi kipe ya kabiri kabisa bayiteye igitego, baraza bagaruramo ekipe ya mbere kabisa, ariyo yari irimo ba Mamadou Sy, ba Aliou Souane, ba Claude ndetse na Yunus n'abandi benshi, defanse yabo nk'uko isanzwe imeze, Claude, Mamadou Sy ndetse n'abandi. William Tugi umwataka kabisa akomeze kurata ibitego byinshi, ariko baza kumusimbuza uwitwa Tugi kabisa, dore ko ino match yaje kurangira bari igitego kimwe kuri kimwe, baza kujya mu mapenalite kugira ngo hamenyekane ucyuye amanota atatu. Ino ikipe ya APR FC ikomeje kugaragurwa kabisa mbere yo gutsinda ikipe ya Power Dynamics, ariko amakipe yo mu Rwanda akomeje kuyigaragura muri make. Ino ekipe ya polisi bagiye gukina ku munsi wa 20, yaje kuba yatsinda ibitego 3-2, ariko abafana mu marira menshi bavuga bati umuzamu ntaho yazatugeza, ati umuzamu umwe ntacyo yaba amaze. Ariko mu by'ukuri sinzi niba abakunzi ba APR FC babibona ko ikipe yabo nta muzamu bigirira kabisa, bamubona cyane, bamwita Akiwanuka kabisa, aho yari ari n'uwitwa umukinnyi wa polisi kabisa, yarimo bagenda abakubitana amabaho ameze neza cyane, ariko byaje kuvamo igitego, aho baje kuba bakubita Paselage abatsinda bao ya mbere ku kosa ryakozwe na Garidiye Pierre Mr Tiger. Ntabwo birarangira, dore ko ino ekipe ya Police FC ubu nayo imaze kuba yagira amanota yayo atandatu, bivugwa yuko uyu Lage yamaze gutsinda igitego azamuka VIP kabisa, aragenda abaza umwana ati hawari yamusoma cyane, baramubona n'umutoza wa APR FC ugenda avuga ati ewana mwakoze cyane gutsinda uno mugabo, gutsinda ino polisi kabisa bisigaye bigoranye, ariko n'ubusanzwe bigenda bigorana cyane, ariko yaje kuba yatsindwa match ya kabiri, dore ko match ya gishuti yo bari baje kuba nayo bayitsinda, aho batsinda. Ese ikintu nibaza, ino ekipe ya APR FC ko yaje mu mukino wa gishuti akaba aribwo yari yawutsinze, bivuze yuko rero ikina n'amakipe yo hanze gusa, mu Rwanda aho byatse. Twiteze kuri Azamu ku cyumweru, nibwo bizacakirana niba nta gihindutse, nuko bimeze. Reka tujye ahitwa mu Nzove, iyo ni Rayon Sport ifite umukino wa gishuti na Vipers ndetse na Singida Black Star, dore ko Black Star bazakina umukino wa Champions, dore ko iyi Rayon Sport nayo iri kwitegura kuba yakina ku wa gatanu kuri 29 cyangwa ku itariki ya 30 ku wa gatandatu, bizaba byemejwe yuko ino ikipe ya Rayon Sport nayo ishobora kuzaba icyagahigo hariya kuri stade Amahoro. Ubushize ubwo yakiniyemo bayitsinze ibitego 4
ibitego 4-0 yatsindwaga na Young Africa. Ni Joshua TV, reka nkubwire ngo wowe icyo wakora ni kimwe gusa, ushaka kwamamaza wanyura hano iwacu, dore ko dufite byinshi byiza, dufite imbuto ziba zimeze neza zitoshye, location ni mu Mituha nk'uko mbora mbikubwira, ushaka kuduhamagara cyangwa kubwira ibindi wadufasha ni 0784 23 75 1. Ni Joshua TV, wakoze kubana natwe muri iki gitondo kabisa, yari update kabisa tugenda tukugezaho, ndetse n'andi makuru menshi. Komeza udukurikire hano, ciao ciao.